The Reaper ljuti umak, 7 od 5 zvjezdica. I to Jurkina jevo. Spravo. Da. Ovo je čudo. Uglavnom večera smo tu, slavimo Blažev rođendan. Ne, ovo je moja soba. Ne, ovo je moja soba. Dibs. Jesi se zaljubio? Da, bolesna kuća. Evo kućica za Jurkija. Glava luster, ono. Glava umjetnost. Fucking Gordon Ramsay, stari moj. Fucking chicken wings. Jo, da bar ja moja, tu, ubio sad za to, Jel ti ljuto bilo, Jurki? Nisi ti jebao mater. Jebim ću mater. Marš pičku mater. Zašto nisi probao ovo džip? Buraz moj. Finale FIFA turnira. Pa dodaju! Ajde, Kiki, jebote. Pravi ko da nema noge. Jesi vidio kako ti je putanja bila spora? Izdužio si glavu ko žirafa, ma jebim ti mater. Igra se klasično jer su klasični štuci. Doj više! Kelo davati! Ajde! Došlo je to do kapetana. Kapetana Kofula gotovo je! Kraj ove zame! Blaže popušio vekućevo. Kraj ove zame kojim vjerujem da... Najljuća Karilca na Balkanu. 5 od 6. 7 od 5. A ne, 5 od 6 mažeš. Jel ljuto, Ivane? Dođi vidi. Ja ću vidjeti, čekam da dođi tu. Pustiš da Krilca dođe tebi. Isuse Kriste Bože. Vidiš ovo crveno umak? Da. To je direkt ovaj čisti. Isuse Kriste. Ali ovog bi trebali premazati s ovim starim umakom da dobije istu boju. Pravila. Lud će sve staviti u jednu i onda će pomiješati i on će žmirečki izvlačiti i hrsati. Ajmo svi za stol. Da, i svi ćemo žmiriti. Jedno nije ljuto. Ne, samo... Barem brinem da ćeš imat loš kontent sa mojim snimanjem. Ne bilo sam dobro. Ne još! I barem zadnji... On je izvukao. Ko da izvlači zadnjeg zmaja, ono iz Harry Pottera. Ajmo, 3, Ne, ovo je ljuto! 3, 4, sad! O, bok ne je! On je snima šanje. Kom nije ljuto? Meni je malo ljuto. Ivane je ljuto, Ivane. Ovo je ljuta borba, to svi su. Isusa ti Krista. Ček, svima je ljuto, kak je svima ljuto? Tebi nije ljuto! Je! Zašto neko nije na toče nešto? Vidim da je Jopi jebeno, ono Jopa Jozoba. Drop je blago. Star umro. No to pljuje. Kritično. Jebem ti sve, no. Ja jebim stari, nećeš preživjeti ovo. Ne, super mi je, jebem. Kaj ti si ruke toliko? Da, jebi stari, ono, hladno mi je. Hladno mi je. Termostatan 30, jebate. Ajde Zagreba. Kaj? Ajde Zagreba naručio hranu. Znači, znaš kaj ti govori kad imam samo 25? Pa gurnut ću prst unutra, neću jezik. Okej, ali moraš polizati. Ne, da. Prsti poliži. 5 banki. 5 banki gurne mi 2 prsta. Ovako. Prođu. Aj, još, prođi. Da, ajde jebim. Prođi! To. Okej. Da, ceki. Nije ljuto, mamu ti jebem. Ljuto, ljuto je. Da, ceki, live to fight another day, stari. Kaj ćemo za 5 sekija sad? Whose dick do I have to suck? Naručio iz Zagreba pizzu kofte. Pleasure doing business, ja. Jednog ćemo upraviti nekako brutalan edit. Okej, Sad mi staviš posljednu kapu na glavu. dobro. Pikachu, ja biram tebe! A kad mi nije Pikachu na rame. Evo kad se ova dva stvore, Dobro, sad hologrami. mi vatra gore oko mene. Okej. Sad ti snimaš sve. Ne, i ovako ovaj dolazi onak iz kuta, onak kao da leti iznad njega. 2014, da.